inde musyaisya wa athiani FM kutabisene na kyathi cha Ndambuka ya Noma nikikwambisia muthana wa mundu su na kwene sakana yutondo mbene ikotelekele kuikunena na ukwetwa Berverline Mbithe nikenda atutabanje mathina ma ndio tunu ni nini kutabia ne sana kwa kana Ndambuka DJ Nomanoma niku ngalikusia Tasia nikuje ne sakana yu pano ndo abijane baba yile nana mbongo de balatu mana ko nyero tabia sana kwa kana Ndambuka DJ Nomanoma dibakwa mada kuitwa Berverline Mbithe na nitamino Musee ni Tasia na indi ekani mtambo kile nini ngene sabuni mada mko Musee yes vita wa DJ Nomanoma na kimkita wa Ndambuka ya DJ Nomanoma na itamke hapa ni sana mrudi karibu tena bana madeni sana kile ndani utukulio bongo de timu na indi kwa maiba haimi rame name bosi akwika nesa yes tondo ni musyaisya wa kisese kichathia ni kana ninaamini okutabia sana kwenesa kana ni tukenda tuikuna kindu kita wa Ndambuka ya DJ Nomanoma na kwenesa mituke muno bio simba si story simba siende kila bandu bondo bio katika mitandao yonde ya athiani FM ko ni karibu sana muno bio na kwambezia ke lungu kicha DJ Ndambuka ya DJ Nomanoma ninakwitenesa kana tembeisya ba bandu beta wa Tasia twendete kutembelea madam umwe wita wa Berverline Mbithe na indi nipotipo numba kwake nikenda wese kwithia ni watu nenga uvo na itotabia indi ni chao tolo na kwitenesa kana nitukwenda kwenda katika Ndambuka DJ Nomanoma tukenda TCC indi apart from sinule mbingi muno bio ingi ngwetha ngikwetea kila wiki muno bio na kwetenesa kila kio komya ngiti kuumisini na indi yutiba nondo Mbithe ni withitwe na maisha make family ko ninake na ni karibu sana indi ni wantho chenesa kuone ngwa moyo bio mundu kwetwa Mbithe ni mubea muno nitawa DJ Nomanoma kuma athiani FM ani na batabisia mashabiki kana nituka ku nikenda indi tukatethukisie na ti kwatia indi kila kio kusumbwa ni chao kwa bizio kwa metuki ondabie masiro makwanthe alawita kwa masiro ni tawa Berverline Mbithe wa makao na ni mutangie na niendete ngai muno ni kibeti kitwaye. I've been married for 19 years na nina syana itatu twathimitwe ni ngai ni syana itatu wambe na miaka 17 wakele na miaka 10 na wa mwisho na miaka 5 usuye na miaka 5 ni kamwana so Mbithe umo nyekwitu numete kundu kwetwa makuwene kathonzweni na umo wenu ni Ukamba weba nye numete bandu beta wa Mbooni Kikima lakini ithea kwa anatu bandu beta wa Nzeveni lakini oka wakitheka bandu beta wa Kikima Kitundu okay bandu beta wa Kitundu oyu nibo wikala matuko a kuyu Mbithe ntwatana muno bio kinu chambe ni watu thochenesa ku kwaku ati bese titinambo changanyiro banzi lakini ningi twabika karibu sana asante sana so ni teiwa moyo ndo wakwithe ndo watu thocha wino tanu owe na mathina so wizibe mundu ka okethia na mathina lakini withe mathina eta mama mbinye muno bio ndeno tanu so kinu chambe tabika tethia wino tanu isipokuwa pe na mathina no mathina ni mwati kwete yundi kerate manene kwa tutwaende kwa tulesie kiimani ni kulia Mbithe na Musee waku mwambia mwakomanie ndi kata mizi mwakomanie ndi undu mwambia ngisi winake mwakomanie trende tuikomana nake ninayo kele tuokanini ninayo form 3 na you by then to yai that serious lakini nake ambete ena interest nako lakini akaambete langinye langa mina school you ambete lana mina form 3 na the form 4 na you nisi wa mina school no ile to man at least wesa twaku nondo nye I've been looking for my money since I was young nye ni amini mbesa syakwa ndwendete mbesa isi utego ndiye ndete mbesa isi utego sio ya fair nondo nye nini si nina moko makwimandi mbesa syakwa so nitamwekalile bandu wa mina school mengi mwambisi ochumbe na form 3 form 4 wa uma school pa umwekalile miaka yana tunaendie courtship ya miaka 4
miaka ina after school kutwa siema konio miaka 3 omwe na indi mwesa ukotwa na yu nila watu wiki yu serious Ukambia yu endao na siai endao ka introduction na kwa na moya ethewa serious ni sawa na yu nililikana kindu kimwe angulilie, are you a housewife material or you are a working class woman? I told him nye I'm a professional na nye na manye kuimanthia mbesa na kuma nikele tukanini umbekete you ona nikele tukanini na suka my friends makwa ba upstairs nganengwa mbesa ngathethe syenya kwa kuwali unyumba na maisha masongie na tuindo twakwa tatukula ndi ategemea asia muno nundu nye ni amini atupesa twakwa nito twi moyo na nito ndonya kwika tu maundu twingi muno kabisa you aka introduction kwa asia you mwambizie kwa Musee ndo niba by then to ekalaa Jericho Jericho Lumumba na Musee kwa niba Musee kwa ni Siaya bandu betawa Nia Alego bakupe na ka school ketawa Agoroyombe Primary School yes Siaya na ndio kolya ni waenda kwa ndio kengana kibiti cha Ilovi Ilovi inawezia lawenda ngeni ndio baundi kengana Nendie ko ila wandu yeko na ina ebuya kana kaka kwa kambe 8 months pregnant ni wona akinye Musee lakini wena andwala mayenda wetange wasio sia Musee wenda umathiko na isioka wenti yu alando Musee ti andwala Musee amanye kwikala Ilovi na endete maisha ma Ilovi muno na kwa nibata na Musee ninye na musukuma ngamu ya twinuke tukake Musee lakini ndaenda na kuya Musee Mbooni ni mwandie nake mwako na introductions yo na mwako na kila kita Ukamba ndeo and some of the most unfortunately inya kwa ekalaa Jericho na my dad but my mom ni deceased anetiwe 2006 asante so anokie kuito Jericho tweka oba unyumba lakini nililikana ve muthenya tunendie Musee na tweka ndeo itawa ndeo so ntawa mameko ni tende it was around 2004 203 bando bawo iwo makonete ndeo yu ilake Ukamba uko kubi wemuka wa etawara Samuel Ochieng dollar yes wemuka wa Samuel Ochieng yes okay that's good you need to enda ki unicho to enda ramba mananesa ni kana usethio nake Musee ni wa mananesa indi you not na nake Berverline Mbithe ni to mananesa kana to kuma ngaliko sio jadi ne siaya actually so you undu mwako ni kende yu na mwekala we nake moka makwatakana kakambe kamulitini none mwitu munene yu makwatakana kakeli pauwe na ithoko kana bado ithoko bumbu ina bakwa kana mwaki bau mwaki ndo ibo bado kana kambe kakeli kaka mweso yu ngewa siambiye kana kaka kele yu kamwele tu kaka kele yu nundu nililikana muthenyo su ni wea wake ni wathelete na yu wea wathela ekalata miaka 5 atewe yani lakini nye kwa matei mangai no kana kwa tawia na NGO yu ndi thukuma na NGO ana school Kenya Poly anaika IT by then na yu nilika na NGO isu yenda undwa school lakini nona nundu we ana school na siekani munenge priority ne nyima we watia mido NGO zenda utwa school na yes nyeno inye na we walea wa munenga na munenga that opportunity the school eka IT au ngamewale mido NGO no ninye na muibia school fees what yes na muibia school fees so Kenya Poly so ninekulu yes kuba uthukuma kwa NGO uipo musala wako yes Wakwa na niwo kweka shopping ngomba yes ngeba school fees yes baka kuibia sana school fees kila kindu ninyenga munenga pocket money na wako kwa bado school na fair haya kweli na asoma pano ba miaka yana asomie kendo miaka 3 amina na yuela wa amini ekalanga banini na kwa NGO contract ya miaka ile yoka ya thela yuela contract ya thelile ya kwa yu ya thela yuna muya yu yebidi ulike
ulike yu kumanza mbesa nundu contract yakwa ni yathela nundu wajua mino soma ndakwata wea immediately yu mwa nyonde mwegala thomba mwinda mbesa twi nyumba yu lakini nililikana we friend yakwa witawa Damaris athukuma na company ngita wa Impulse Ambia una by the way kukwito meenda ndo mekete IT na mwa na my husband ekete IT na ndo mutwe ngunenge CV utwae ku nikana mekata onekana nimemosa na yu ila watu ye CV oka etwa interview by God's grace oswa wea alika weane na yu Ambia kuna wea yu babikie bandu yu na Ambia ona tawina tatu madharau yu ndo Wakwa atambesa yes uwo musala umuseo lakini wewe no kwiba nomba no kwiko shopping yes lakini ni wabisia kuona yu tita nono mwe weane yu kana yes nono ndiye weane yu na Ambia ona ta ena tu madharau na yu nyene umesiana sia ni sawa kaina akia kambingu yawe ya Wakwa na kwanga akwata kindu cha kwika moko makwa yu to yaka na kauka akele yu no kaingi 2017 na itaba na kuwa kamwana yuka ka mwiso yu yu to ekalanga yu ila to ekalangile na Ambia ona tu madharau kamwana kaka mwiso yu na bado anaiwe yani nye naeka otu biashara because nye ndena wea ninika tu biashara tu nini inyaba okie bandu yuna likela na Ambia utamakuyo online natesa makuyo online wako ni vameka yu watuika kwa yakisimu yes ya bidi yuna Ambia utamakuyo na wewe no kuote mbesa na kwata mbesa nundu tupesa tuna kwata na sioka soko ukange kanini ngao ya syana leu kana kakakwata kalatu kakula so at least we were somewhere by then so you ambese tu madhalo tuyu kana ni kaka mweso yuni kenda weso tu kani umaku olive country uthi ukamambe wa umete ni thina mwingi kana ni madharo wao na mapika meme ingi bono na wona ni wa Ilovi kana yu papiki kwa kwa tribe nyene no ni madharo suma ingi ba muno ndo nilikana 2018 na muita sia mbesa sia kuwa usuwa mwana mutua usuwa mwana na kuniwe makundi nginyana abalukande yu ya bidie amini kwa mbide ngogoli uimotio so no nisio wasiaka ndenda wa provoke kamwe kana mukenda mabone nizia kwa tienda window naangania mukambo wakito mwe just niendo ndethesia mbesa ningowe mutua mwana wa uso na anaina itai na yu nyendia manya itai ni sia chao yu nendani mwelewe itai ni sia chao lakini uthuku wake ona wa mukulia ena issue ndenda onena wene andwala menda ubindi sia maundu ngone lakini wa mukulia kindu kika akaditesi onena wa mukulia ikiloko kuna ailipuka yu akambisia kao ai haya na kweneza kana musiaisia wa kisasa kicha thia ni kuyeneza kana maundu tukwete bado nikana wese thia wa mandhabalati tina madamus to Berverline Mbithe na ora biseneza mono pio pa bekela ki ukomengite na nicho tuende yu ndatika no kumathaiki twende na kwenzia nikenda wese thia ni wa mandhani chau enda pa bandu to no tethe litethia nundu ninaona na syana mbingi na chuni choto ende temaneza mono pio kwa kati yoka ingi kwa kumbia Mbithe yuko au kuna ni waumie ena umeye muno na Nendie sibitali wa sibitali na thina tumwa na rifaiwa ni Mama Lucy yula Nendie Mama Lucy na itwa ni mangula sia kana manenge polisi na mea this is a marriage issue wasia na sia makito unenga matibabu na ndisi okanyumba nitunena na museto onekana nitu tungiania so bindaji wa mino wa unakonga miembelo niwe hivi ni wokio kuja hospitali wewe no nani wako mimi hospitali wakati waitwa na sioka na ndio wewe hivi lakini muthenyo su ni friends makwa Eli ni mama naokie manai my former schoolmates umweta wa Nancy Akech na keo ngeta wa Emily Akinyi moka uko na hospitali moka umbo na hospitali mande byangi nya bili ya hospitali nondo we akunia wa simu akalea nginya kosa simu na yewa nginya kwi bill ndembwa na shughuli
na yu marafiki ama kwa maambia ekatu kuthie bili uinuke uthi ukasisie syana na wende ana maisha mako we kweli so bivela wekalili uona yuma ba maitarwanda maingi ba niw'o wandie niw'o na muye naona in 2021 ndo angu nite 2018 akela 2019 angu nenge 2020 yu 2020 la wangu niw'o Nendie mama Lucy nginyana bingwa file ya GBV domestic violence kunia ko mesyengi ambo mesyengi ndo angu na ngundi mbewa syana sitting room nginyana waluka nthi nginya na pass out asi poteza fahamu so now amino kubu kuni yake kana wamukulie chao because there must be something no see nino ni eveki wonete mpango wa kando kana wonde kindu nondo mundu endao manai kana ni chao mpango wa kando nina shukite lakini ndia mukulia so kuni yake yunye kila kinatumia ingo nai ni ndenda ndiye mandi ya mbesa nondo nilika na muthenyo sube friend yakwa wiba feather etawa Emma ena salon you know kiena muya emanu nye kuikala nyumbani kwa anemie ekanuke ni kata nuke ni mande unethwe finishing ngeka finishing ukanenga mana makwa ile atatu at least ndisioka nyumba ngasioka na manyanya na mboka yana sia kwa ikaya wanena na mayumwe wana twaigwana na woko tabia Musee na ukana na tabia Musee na yuko achaku uendete niendete yu weni we yumbanĩtie endete uyani na kwa yu neyumbania nendete salon kwikata kumanza mbesa cia salon na yu ila no malile ndiumala ndiye cia no ni smart muno eigwa kiweu yu ana wikete ngwanzio yes ana nishukia akambia not accusations akambia ni ngarite nendete umenza ambia yuka aumie buju yes ko aumie ndo wangara uendete na ndenda ko na ndingara we enda ko na nipararite throughout but that's not my nature enyewe yaume mwana ndi maume tafadhali kwikala kibiti kismart dikindu kesio muno by the way kibiti yele kibiti changu maume kayina maume namba mudabi kibiti kaiteka si smart ekakwambeze wishuku muka waende teke ngwanze waende mwana ndi maume pa mwana ndi te muti kwate but anyway you Mbithe ko ni wako no ane waume wa ni wa hospitali waitwa mbilo ya bwana ni friends asuma wala friends magwele ala ma friends ako makwa ile ndena shughuli hata ndena shughuli hai ndena shughuli kabisa na waibi wambilo na wauma wasio kaingi thomba na nasio ka nyumba oila thomba oila nyumba yemwe na mwekala na twekala so that was 2020 yes nikenda yu wambizia kwebanga kuthio manda we you 2021 no kana ya Musee wakwa na mwabeka opportunity koka we ando meko sando Maid Saudi Arabia na muungamia kila kindu ndeke mpaka kila kindu na mwaka opportunity kati onitatenika naye ngagwikia cia kaindo ukethia syana school fees ko ya syana liu na kwa hii ingindi banga mbola ngasangithia kuni kana no asioka Kenya ngeni bingwe biashara nondo nye nimbwa niendete beauty salon yakwa na kaboutique we natukulota akasapujo yes so wamweu asia nani idea nzeo monoe na baidhi naye nye ina unenga lusa we proceed na kwa na proceed na dingi nya training yu ila Nendie training na kurwe so training mutuni na ndo simbo buru akana training ni moma iba kila kindu ni moma ongamia mamba omuntu aku training yes makamuzo mediondo mundu moika yes na yu na di training na trainiwa na sioka lakini ni shuku ba ambe you training wo mapa nomba wathi na kuru wako na chumari syana Nendie miyele mwathi ya ningine kisomo ni kisomo mwathi miyele na wasioka ingi na sioka ingi nyumba lakini yu kuthi ndana mbothi ambia nye niona we wakwa we complicated yu nienda umanthie unaithwe mwituu we akasubia syana
na kwa ndika we nundu nyendi boya syana ndiwe syana leu kumanza mwituu we nika naye kata atonye tutonyotethania nake yena athi we yani nake akaduma mawe ama which is kawaida na yuto iwana Ambia ni sawa na yuna thi kwa bureau ina friend yakwa wita Pastor Zipora embo abaka wangware yune wa manthi mwituu su Ambia unanina mwituu ngiba ndi ukwetwa wa nyumba ambete mwituu twaiwana na twaiwana musala mwituu na asia etwe Ambia we na yu Ambia we woko nyoku na uloko mwiba no musala wambe kana no we ni there wasiana ndio wasiana niwe waiba musala nyendia aiba mwituu su musala ya mwibanye lakini mwituu angula sia musala ngadikula kwe museno koso kawaida ndukinda ile protocol so ambisia we utarambito thi ambisia we na niva ni wasobi asiana nesa kanenga siana leu nesa ndai na madharau aisawa nani wakuma ba mwituu Omabe Omabe vandu beta wa road. Okay. So you safari ya kuyoka kwa Ambia tende. After uma training you. Maboni me. Na minute I think mwe. You kwa mina training. Nekalata mwe umwe. Netelete you kusafiri. You nekala mwe su mwe. Na you after that 1 month you natia mwituu nyumba na kwa nathi Saudi. Na dio manda mbesa. Yuwe ni waneza ndeke wai. Nathi. Lakini ndithi nyumba kuna isawa kila kindu kuna isawa. Lakini yu ila Nendie Saudi. Na dina thukuma mwiwambe wa keli wa katatu wa kana wa katano. Na tunaiwanite na Musee Wakwa ni mu support for like 3 months. Then after that no ku pick up his no kukwata stamina. So waju mwiwanite wathi? Ni mu support me yetatu umweke letu onatike letu umunenge mbesa we school fees ya syana school fees ya syana nundu area zina imbinge muno sia school yunye na support ya school fees na mbesa isu ingesi ya kuwaliwa syana nundu nye basically ndithi Saudi Arabia nenda nundu wa syana so whether wathi mwiwambe wakeli wakatatu na mu support wa school fees umwenete na kenda pick up na yutu ekalaa kindu miye na 5 yunambia kuona na mukunia simu au kayua atil manginya kwiba wifi yuni watila communication yo akola kwiba onu kumwana na through wifi wifi so akola miba communication we paralyze ka na syana sia simu sionde yundi communicate ya syana ndi communicate nake na yu atila communication no mana nundu be muthenya ungi mwituu su wangu ni simu Ambia enda ni mongele musala na muya musala nina isi na mina miaka eswili na sioka nutu kweka salary review nundu oyu ni mbesa ngumbania na yu no na sioka after that 2 years yu tunena ubo wa musala wako so wikite we ya museo so you can kamwili tukaka yeche mbongela musala ke asia mbongela musala museo atile mindo mawasiliano nyena tiwa yuke binduni so wegale ke binduni for how long nekale ke binduni for like 2 months na you sister kwa niwe walkie on board you my sister ila walkie on board you my husband and syana akekala na syana Friday Saturday na itunga syana Sunday nundu wa school Monday na you nona kindu chu nitu anenete nake etikila Musee etikila na you baadaye nona ingi taukulea tita ukwenda ingi you nienoka na senga you endata you sister you communication yakuna sister aku ya tika you isawa oka sister ni woka kwa Musee ale asiana wasani weni chao nasa ni weni chao kiende na you after that ni walkie na my dad you ila walkie na my dad you matata umwia syana sina right ya kuikala na asia both nondo sister kwa entitled kuikala na syana syakwa ona syana yana syanite sister kwa is their second mother you mekalite meso na you lava bike bandu makabatwa kuthiku nginya syana syasenga
but at least ila maenda kwa sister kwa niona kwa ta opportunity ya unena na syana syakwa na ngeiwa moyo muno na you ni Saudi Arabia nito bikie Saudi Arabia itu Saudi Arabia ndio kwa ndo batiwe mindo you ni Saudi Arabia ni Saudi Arabia you na kunia sister kwa ngane na syana ngeiwa moyo muno so sio ba kwethe by communication by communication oni wesie kwetekela issue no ya sister kwa syana wesio metekela lakini na thina mwingi muno ethia kwalikelela tekela uwe wethe uwe you know at least kwa kuya ni wana na syana so after that wasio kiewe kala ibinde ngire nara nesa after ndo amina toka ndo Musee nda paralysis kila kitu chote after those 3-4 months paralysis kila kitu chote wethe ndo communicate nake then after 2 months my sister came on board saka wethe no nene la syana ningweza communicate na syana over the weekend nondo smethenya ingi me na then nondo wa school okay so you were you mesia bakendi mesia tami itaelewu lakini contract ya dala mesia ndinena na syana na yube bandu babikie ni Saudi Arabia yu syana syambia unenga ngewa ila syatumie ndio miango ikambia ni tesa wa ibinge wa nyumba inenga waleu na TV mailete ku watch nginya TV na yusiana syatuika si confused kolia yusi kata na you sister kwa oka aumie etho ni ku watch TV mukoka kuona TV weekend moka kwa nundu ku ni bo awa mwikamake yuki kuna ithe wa syana na mwituu awia you never bijua bau ku syana isi onenga report sikwa tudhuru wane the na mwituu awia nundu babika abandu ta muthenya syana syatinda sevingiwe bedroom the whole day syavingiwa bedroom the whole day na ekalaa bau Nthini na you na ekalaa bau nikenda na maithi then nenda yani apparently mwituu wawia mbesa ila syakwa na atuma kumbe nicio wokia bingwe wanduka yu abingwe wanduka yu athe mbesa yu atumia Musee sia wa ukita umo support me isu ina no itatu isu atuma sia bingwe yewe wa mwituu wa ya bingwe wanduka duka isu yeta wa super bridge shop ai na wewe na mmeyo nesa tinesa lakini wewe no bandu no kwate mbesa ngi nondo rent mebangilie 10 yanduka kugo ni mwituu mwituu ba report lo kwata ni watu hawa kana what has happened now you ba une bo syana syokie sya lipwa yu syambia mam ona nwe se dadi matuko akoma na anti bedroom ona na tu yengwa syake nukumya ku bedroom athame kuninye na muye athame bedroom yakwa nundu ndivo na usiana syasenga muno syekulia bedroom ino miaka icio nthe itwa siona ndikoma na ithe twele lakini mwituu awia elikilava na yuka ukoma bedroom ya mam na dadi tau na yusiana syatuika si confused mono nundu ka kele tukaka kwa ka kele ni I call her my lawyer kai koi no no na ke very sharp na yumo the nyoma ni ukambia ila na kunie simu through the video call kambia yu akunia mo na kunia mwituu sister kwa yu ila na mkunie simu kele tukaka ambia ombea mam unajua hata dadi siku hizi analalanga kwa bedroom yako na auntie alafu ana watching Citizen News alafu anazima TV alafu dad na auntie wanaenda kwa bedroom yako wanaenda wanalala kendo chu cha ni crash ye I was so crushed na neigwa tanathela aya kuma huni Saudi Arabia yunambia kukwatwa ni mauau ningwiwa mwe utena vinya ningwiwa mutwe nita stress yani kichicha kunie pio you health yakwa niku yambe deteriorate na ekango tabie nene arabu makwenda saila we na museo lakini waambia asia na we umwa utuika you we scrape kwa you menda withukuma ukathukuma ata robot na you ila naambie kuwana ne ya boss akwa ningwiwa nai makuya umele panado
na wanywa panadol na ethwa ni wawiva panadol ni elete ubosia immediately. We you lakini we there wekela kikumeti ti wowe bando ni stress hizo sio bona na kwekule you na mwikia tateka hata you musiwito yananga pole sana so you ila kucha mina you wasio kio swane ara wakati yo swane okay kana you ila health yako yambia udhuka boss wako ona kutinda ndo ete hospitali kila saa ona takumunosia na you na you Ambia will behave differently na kwa nondo aua leu akambata leu akawabara you yani ne waisane sala we be ni naisa ona niwe wa leu nginya kambevo ya leu wa leu wo amba umbitia sani wako akambiki leu akwa ngaya nesa twaisa nesa muno na wambijyo wa lakini ile nambisie kwa akola yu nenga leu na jibu yake mwituu mwituu ona niona senga niona mukolile wenda nikwe yani yuko akakuni nondo yesibitali ningomelia ndawa ndu nenga liu wenda umbu waka na wenda nika. So let me ask you you ni wa hospitali isi ngala market sawa ni yes na you ni wa bataliu na you au bataliu waisake utukosi twaje wa batawe we koma na kita survive by the grace of God lakini nete lama thi ukoma ngathi kone ngebitha Ukayo tonete mola. Ngathinga osa katumbe kamwe na mukate. Na yu ndio saka ka strong tea ngasobya ka strong tea ngaya. Na yu na yau ndithi kitandani ngathinga koma ngambata yulu ngathiu ngakoma nginya kwacha. So ke wakona for how long? For like 2 months. Yani kudha yani na kwa kakuli na kwa kweli chago ulithia mbosi wakwe nge wako kwebeleni wako lile. Akundipa ni wandipa na ku yani kukwekea ni wako lile ni wako lile pio na zikwa ni tene sio kaka na kuyake guyebi na wako mama na kuyake ona ni una mukulasia lakini akatweka mukali pio lakini boss wako anaye museo initially museo muyambia initially tuyambia anaye museo mono lakini okie ambia utembelewa ni marafiki make eli yu marafiki ya suma naona undu twekala na syana ake nundu ni wambendete na ni wanzubi yani ni mundu muka she was a single mother na naina syana 5 aina syana 5 nene nene kala ka mwiso I think na miaka 10 oyu so you when you wako endete mbeni na yila wogiwa wa akolo kunenga lu na chocho yu ni marafiki chocho ni marafiki yu akewa yu umetreated nesa na ni slave uli mutumwa onanda ilite na yu nye noka na asia baide na ninguumisia lakini noka ne ya boss wako andunge obisini you naona mateso mazidie na kwa nini sini na rights ya saisu contract ya kuanga ziti yuitho kumanya mipinda ya nara miaka ile ona mwaka ndo nathela wa mwenye ndunge bala wa mbozi yu utunga kwa agent ndaile tondongo bisine yu kwa alama muunganisi ma Saudi Arabia so autunga ndandongie kiulaisi nondo yu na mwe ambo kuni obisi alea na mwe ndondonge obisi alea na yu nyenoka na asiai na yu nyenoka na asiai kinduke undu kiende nienda nisioke Musee na undu ngusioka Musee ndiisi lakini ngai ni wewe isi na asia ngai ni wewe isi na ne ngai oselele kuma bau na yula boss wako wa leile yukundunga obisine yuna muya nondo no leo ndwa obisine ningwitwa no inye na kula ni ndiisi nakula ngwendo isi obisuna na nuna simu ni nayo lakini by communication niki nondo ni ilete kuikiwa credit na nina ilete kuikiwa na line yaku na kwa nina line ya Kenya kwa by communication ate ube na wifi na you the previous day ni kanani e boss wako andwa ofisini ni wanzime ye wifi na you communication ninge atilwa yani boss yo nundu tondu no bangi yo ofisini wifi no tilile beba ndo ona agent ya kuduna nani
Pole sana my dear. Asante. So you kwa mwiba kwa ndwae. You ni wa moyo iwe. Ni wa thi ni wa mothi kwa agent. Na ni wati lo sindu isyo nthi. Kwa agent wenda ngata sindu sitebo. Na uwe kata you muthenya su nalilikanile kwacha na mugie kwacha tene neyumba ni ano nakuwa mubuko wakwa uendete ba koni sekula nendete ni asia ni toite obisini lakini ti obisini na yule na umala nendete na yule ila na umalile nendete na di yundivi you wagwa mubuko wako you waze wende to obisini na obisini usebana bwe ndo ndomana na akono gwete you nende mangangana nakwa ena mwituu wake mangusisia mubuko nakwa yuna asia yu ni mubuko ngosevu kana maisha makwa yu mambe ongu na mambe onzukuma manguni ndele manginyie ndi yani na muthenyo su ulilikani na muwau kwa undi na binya na last time na ndi nayo na yu mangangana nakwa mangangana yu lani no ni mabingwa nondo kwegetsile kwegete no ya ulichangali na kwegate kaka nini yu kaka nini no na yu ke kabingwe na no ise gate yesu ya ibinga no no mundo la windi ni wa ile okubingwa wenza ndo bingwa na yu ila no ni kamwanya ba unosa mubuko wakwa na sukumani ni kungete na mau nadi na umelaba u nadi ka gate ni kau nadi lelone yula nendie ba ulelone na semba bandu be musikiti yula nendie musikiti nenede andwa suma musikiti meto anaito utoloka uko utuko kana kwa chatene kwa chakindu sa tunaikindu sa inyu yu ila nendie ba musikiti ne nona band konji kwa cha utethio na sia yu ekani ni ati super highway yu wanted na maungule muko niendete amau ni ite ona mbesa winasio mbesa nina inasio no mbesa lakini nina inakabosi kanini nina kuiteba yu kabosi kauniko kana ina mbesa na yu nathi yu ila nendie lelo nina asia ndithi na super highway ni thina lelo unge yu niendete sister yake umela angatie na ngali na yu andu ni maenda kuungamia ngali nondo ninamea please help me take me to my maktaba ni obisi kindly sir please kindly sir uite ala mangali mangali yu ni mwaboyete manenge lift mandwa obisi ne kukana kwa polisi na yu sister usu wake ati amati tina kama akamea ekana nosu wanduka twinake nini mwisi kwikalanga banini boss wakwa yu okanetina mambe ongate ayuna ngalesiana ile na yu maingate yai twabika bandu kalelo ni onandie ni naibanye na bisu ndete bawe na ndie siba la niendete you know kane ya jamaa unge aunga miangali na me please sir take me to my maktaba ambia dhiukai ulike ngotwae polisi na yu ila na bendukie boss wako na sister yake makuna yutan masioka nyumba yu ila masiokie nyumba jamaa ho andwa police station Ambia, you see that big gate there? That is the police station. You go there, they will help you. Na you ni wone Nendie. Wajibu alika polisi. Na alika polisi. Polisi mautele zendi. Na alika polisi. You ndana mbo alika polisi na komani na chama unge. Wai mwaso. O mwarabu wagu. Ti mwarabu. Ai mundo muyo. Na yu angoli ai wende teba. Na mwe nuke teba polisi na nicha uke dhuku na mwe bosu wakwanu kungu na nembatali uu. Ni muwa uu na nilazimishani dhukume. Ambia na mukulia. We mukenya. Ambia yendi mukenya nyeni mwa Sudan. Lakini nidhukumete Saudi Arabia miaka 5. Huku ni kuisi. Angulia na mamini uite kindu. Na mwona ba hiki kindu kila ni nyue ni kali kalaka kwacha na niwa nina nzambinge muno anenga mbesa inai 20 reals 20 reals nita manadha ndatuma Kenya yu ambia wakwataka supermarket pandui udhiba supermarket umandika indo umange nikanaka kwa tilebu nawe athi na mwe shukran sa yu ila waendie na alika polisi yuko lika polisi mayese kesongo najibu na meze kiarabu na makolia manunja na vinza
na athi zapyo yule Nendie nza na sio kaingi na mea kindly ndavya hii va polisi yonde muyema kukwata polisi umwe ula wisi kisungu mande umwe na ndi umite va na wena na kisungu nene na kisungu na mea nye nenda utethyo na kwa kweli we umwe wisi kisungu ni wakwatikanie wita wa Muhammad yu twekalanga pa nini neiwa Muhammad dal yu Muhammad eswa okay ndo wewe wisi kizungu so no me akitwa muzikali on kwa kweli no mwambu pe muzikali yake na wa Arabu kujela wa izi ndio baba temi ndio mbele na Muhammad yoga Muhammad doka yula Muhammad doka angulia how may I help you na manyahi unde sikizungu na ndio mbewa na angulia what is your problem na muya thina wakwa na Ambia where is your contract no sa contract yakwa na munenga yula na munengie contract si asoma Ambia I'm going to help you but ibidi ukambetele baunthi we Mwarabu ungi wina langita yaku mwituu uthi umunenge thangu ye nikana kunesimu obisi ne kwa kunika na makuisie moko kosa bubuli na kaundo Muhammad wambie na the anthi na thithe ya Mwarabu usumwio usuna kia na satani unge yuna thina vikana muthe nenga kalaka thangu kumunenga kalaka thangu ambe onzomea mwana anenete yuna Kiarabu but undu kunena no tokundetia na wonu kuigwa kindu vaikindu naigwa wadi mwemwe na hiyo kaambia ona nendani ngutunge kula kwe boss waku naigwa yu aiweta boss wakwa na mwendie ndo usioka kula kwe boss wakwa nenda ontwae obisine kwakwa ila yambetie ku Saudi kuni kongwenda mundoe na muindunga ku ambe haye kwikalanga bani nona ikonia boss wakwa simu naiya yu polisi asuange maigwa ndia mathe ya nthi onthe kama Muhammad yu okana polisi asuange yu jamaa undu wakunie simu ambo sandi cha cell na abinga cell akunie mbozi ya kwezi ambisie na yu abinga momosu wa cell na ambia baiwa ndo wendete na muya wenda umbua na muya ni na syana na nyene ndani sioke kula kwe syana syakwa ninge ngaye syana syakwa yu andunga kula kwe boss wakwa nukumbua na mbua syana syakwa sieti wa syana ndiwa so story ni wenenga muzikali kana wenda bya ola moha ratara ola Mwarabu mwi ola muyo no mo bya yuko tanda na mbodhea na mbauka alama meutika mogie mathete binde maina mbobika ni mabikie na yuma ukamethia ni bingiwe sel ni ite na yuma makulia jamaa umuyo weko uniki we mubingi abaniki na tima busu oka kwetia utethio na yuwe mubingi abaniki yuma mutetia na kwa yuni ba usel ni naboya ne yangai ngai neka nenda wike tangai nundu we ngai wa siama na ne ngai edho Mwarabu umuyo enda ikakindu against your will ketilanie na mayema piu na ni mayemaniwe na yu lama emaniwe pio thank God o jamaa o muyo ange mamugeuka yu mamukuliende wekania madamu unike asienda uthi obisine wekunia boss wake niki nundu anasasia enda kunia boss wake na akeko nundu we anona ongo si Saudi tio Kenya iyoka na Saudi kwe ongo yu nona yiko na mbesa na yu amamu ya haram yu haram ku ni makosa na ni makosa manene ukweka wewe wa haram umanye kindu chuni kithuku ukweka na mambo bata yu Muhammad doka yu Muhammad niwe na edukiasia yu Muhammad Ambia nenda ngutethese nundu nenda ku transfer ni kumeba ni kutwa police station nge ukwetwa CBC aya Ambia CBC suna utwa ku no utetheka ku na yu ka transfer yesu na atwa wa CBC kuthi CBC muzikali unge kana Muhammad unge ti Muhammad lakini uswai Musee ona nilikana tuyumala tunaumalenza osa kiu chake chonywa na mbose achako chonywa kunduku kuimutea chua suwa ila iku ni desert yu osa kiu chake na nenga chakwa twathinga aleni
ya polisi yu na likaba uetina na thitwa bika CBC kubika CBC boss wakwa kuni wasimo yu oka boss wakwa oka yu na kimwana chake kila kikuu yu ela mano yusa no ede amunungu no na kisongo ba CBC be muzikalweze kisongo at least CBC kwa ndo mweze kisongo na yu ba unibona akwati opportunity boss wakwa ayewa akone obisi ya kwa simu akone obisi wakone obisi you are last minute you by force na yu la akone obisi simu nyena nena na ndo obisi ndo kunaye mu Uganda na mu Kenya yuma niseva uine na we comfortable ndo nimekuiwa ana mkoelewa mama yes nimekuelewa nuna mele sia mambia yuwe wendata na mia nyenenda nuke obisini ngendo sioka na boss wakwa ndo nasioka nake nuko ni haras na nasioka nake nukumbua na kwa ndienda ukwa na meu na yu boss wakwa ewa ondo madamu ukweta ni wotu kweka ewa yu madamu asia ndendo sioka naku endo dhiba obisini na yu muskaleo kangule yu moi wanata wina boss waku na muya nyena muya nienda usioka ba obisini asia ni sawa na uniona ne kalile ba CBC na yune sewa ne driver yu wa nini hostel wa obisi yu ai mu Filipino yu elani na moni na yuwa muyo ndo ni wa mbesi airport ono wa kusi airport ni wa mbesi airport we you know okay na say hi Philippine boy how are you long time ni wete moyo I was so happy you na manya you nende to obisi na ni ngwithi wa ne safe we usiaizia wakwandeze no kuiwa ke undukiendete na ndisi okange namba kubia kwa nionge bonopyo kwawe unziaize ba uka support mwituu akwa kamba uthi thukuma kwa Saudi Arabia utezi thukuma nao ni kwate masomo no ndena usoma indatekane zitwende na mbithe ba ko esomo no akwata ndapie ni mavika mu Filipino ne wakwa wa robisini yu mbesa nitawina sio bingi wina mbesa bingi lo dokumento umba nitika no dokuma onengete musee kumusi na dokumani munengete mbesa ai kumbe sile wina sio tasia ni no tumie litu wena mbesa yemi no tamu yomwe aya no tamu yomwe so you amino bikabu makwera yu na bika hostel yu ya bidini kale hostel na maambia ni ibidini kale bauni kana ma ni process yesiendo ni kana ni sio Kenya so you bauni you at least no ya nimekusovea sio kana ni mubuko wako ti kusobewa wewe mubuko wako no mubuko yu kala musala ingi niko tutuma na kubus wewe mukati wita wa kubus na utuma na kubus na kasukali tukadhi tukasovia ka strong tea na strong tea sukali usutwa wa no twatumia sukali na nuo twasobasia na uo mayani ona mayani bayingwa ai na yukule umbusi sio metu ni mukati ngo ya kwa chaza hapo sana wewe baili ungepa baingima unaweza one meal after 24 hours na kana ikamusele na nguku kamusele na kapisi kamwe ka nguku na yu twaya saumwe kwacha tukaya ingi uni saumwe kwacha we are sorry we maya kwacha ju maya we yo no nginya uningi we yo kumukato uwo musafiwe wo muthema elio we na tubesa lakini utena tubesa ukanyusa kalu kiucha munyo baya ai nondu kiucha munyo ke free lakini ba 24/7 yutu survive ya na kiwu utena tupesa ukasurvive na kiwu na kiwu chuki na monyo wakenyusa ukiweta kiu kutema ba huwa kwa mukoni indi wa mukoni kicha uchekiata ni cha ukiende kuelewa nondo nyani na utie matrimonial home but ndio ndina with ya matrimonial home oendie ba asiana watie ba na watie niki anzongea ambia unasiana inatie sister hakuna idea akumwe siana na echamoko saisho na moya ko bana na mezo so you are akuyuyu you kwa kweli mwana weselete wakati mgumu you akuyuyu himbite wasiokie wasatu ajiliara kana wasiokie wasoniara yunye no kana sia yu ninati wasiana yu ebidi ni chweke
baba na mama. Na pesa ile kuimetaje kwa nini ile? Tupesa tula tunatie ni tunokie ne kiasi syana shopping. Na twabela twilio. Ino watu wote ke. Na tiwe yunde na mbende na itina. Na Musee simu ni wako za ndio koso ndio kumekita ndeke ndio kweka. Baike ndio kweka. Na ndio cooperate. Naju? Watia wesie kwithia. Yani athamia iba. Kama athamia kwa mwituu Maid. You nina uchunguzi nise akatuimbwa na haraka tuka uchunguzi wa relax wa mnaisawa kandi ni manawa ndio neka uchunguzi mbola neka ngutabi ila ninokie Nendie kwa vala bedroom yakwa na thina chamboya nondo ni intercessor by the way na ikisie mboya ceiling board ya balukile kuma ko ya yolo ya baluka kitandani matrimonial bed waendie kwa wandi nyumba ila mwakomboete ila twakomboete na ndio ithi imbinge ina imbinge lakini sisa kwa ni wewe yeke ateka ongele kibuli kingi nondo anedi jamaa aikuwa sindu syakwa ulo that you na sindu tumwe na tuindu tunaiba undele you sisa kwa wewe kitatike kuwe you sisa kwa yake ateka ongele kibule nondo sindu la siba ila siatiala ni syakwa na yeye yake ateka abinge nundo nani na inziani ndiuka nikana tu manyondo sindu isu siukumwa baundi ni alafu tu manyondo ku dinambe we so waboya na boya ceiling board ya baluka yuni neka lilenda namba eka cleaning nyumba isu lakini ila neka cleaning na friend yako onge kuita wa Flora nende ya kitungu Musee witchcraft is real nende ya kitungu kitilitu kati alafu kikaandikwa isitwa ya ithe wa syana mala monza kikaandikwa 8 wa Samuel dollar ukiandikitwe Samuel dollar alafu baadhi kikaandikwa nataka mapenzi my love alafu ngaliko ino inge kaandikwa Bridget Akinyi nataka Bridget Akinyi Bridget Akinyi ni mwituu wa yayu na juki andikitwe na yuki tunguki andikitwe ni thangu mandikite thangu kitanguni kiobetwa na kathangu kakakunzwa kathangu ko kaandikitwe kakakunzwa kani kakalitwa kitunguu katikati alafu yuki kitunguu chu nundu kinatilitu kikatumwa kinatumwitu na uli na singano kitumetu kutumwa na yunye nundu nimbu wa curious na sia kanuma ni kindu kino ni chao kendeni kumbe naona kumbe ni witchcraft kumbe the was syana eketwe kitunguni so witchcraft is real na bona kiuni wasio kiemboda mbithe pio ukwete kitunguju na naboya kitungu naboya na you know sa kitungu na thi na bibia na anointing oil that's what I did that's good so you so you know ni wa mino kona kiu wasisia nomba nomba ndo koma bawe wa asho kwenye kwa sister so you kwa sister kwa kale binda yanara kwa sister kwa neka le kindu ta 3 weeks alafu you ila tunekie uthe nyumba yesu na asiane gusioka kwa you usioka kwa you na asioka na you ila na asioke mwise na thami bedroom koma bedroom kwa you na koma bedroom you kwa syana nipo na koma na syana you wakoma kuna syana bedroom zingo makanaya na kanayo pyo na you nilikana muthenya umwe ithe ni wokite November ithe wa umai wa syana you aumie Musee syaya oka Ilovi umai wa syana kwa syaya auma syaya okanika na tusile kindu kionekana ni tuikata ni tukwatania na yu ila okie kindu saa 12 mwana yeye alika saa 5 na yu ila okie amukulia umaba ndendo ukulia makuli waso yu ni ukulia if no communicate na Musee amwene nugete kuno kwa manandelezo kuwe Musee abika mwana esa kwa saa 5 na yu ethe amukulia wa umaba nundu nyeundo no kaba nethe yake beti chaku na syana syaku itatu we umite ba kana ukoma aba kana wikalaba na ninatie muikala bamwe echa ukende na keyu ndaenda makuli wasu akatweka mukali
Amuya nye kibeti chako ticho chandie kule kina utie hata na chokio matrimonial home we unatiwe hata tio unatie kibeti na syana wadhi utwawa amuya kimwana sioka kwako kibeti kini cho chako nundo onosu we nake baibandu mwendete nake na baibandu mukabika nundo onosu ana ukwatie nundo wa mite na mite ni thela binya na ideni bishop ndokolwe ideni bishop na yuni wa mutabisie na nginya osa Biblia mutabia where you should respect the wife of your youth. Lakini na keyu ana ngulu na kibudia kinayo lumuno. Najui Mbithe Musee uno thuko mai. Ewe yani. Na mudho sio bani wako mi ndombezu. Okie the na marogai. Asio kala ko mundu mo. Ndakoma ko kuito. Na ni uka okito mutho zuwe kwani we so yuka kama gole Mbithe na yukuka pa jutoi numbe no kana be upa ukitio dame yu inabidi ene nyumba yetu tunekala isu ya nauma Saudi yu agent mwana ukiemosa nyumba yesu na yuma Ambia manengete 24 hours yu mekila kindu cha kwa nyumba saizu ndina etina na yuno kana kuna masabu nyene kata ndina mbesa ndina chao yuno kiene kama masabu na sia sindu isi nyumba eno nisionguta na hata sindu hivi ni kwa tembesa alafu ni mande kasumba kanini kala tutonye kala na syana syakwa na yuna thina manda ka single room yuka single room kau na thamisia kila kendo twekala na syana bau tuneka lile binda ya mi taina lakini ina elaisi we ina elaisi imni kasingo syana itatu ya pole sana so indi jube kara kenda ko kadi nomba no ngwana nange ngwana yene jibu mwekala ku bantu bamizu you ne asia story yakwa undu nenekete tuko ninakwatie mfadhili yuwe mfadhili umwe unaambie na kwanza tu menyumba kasumba kauka nini tu ni mande 2 bedroom yu ilani no kieva kwa 2 bedroom ino na kuna no sa video na mutumia aiba Ambia nyumba yesu ni yongwenda muikalewe na syana syaku na iva deposit plus rent for that month. Yeah, very good. Wow. Pia naonekana na mbagu nigenda wizethia wanengana na mbagu ba usiaise ni wene ni siku ya ndongi muno pio kwenda matembeza na kwenge meombesa kwe mundu ina mbesa itewe yani fanya kutethio bantu basoko no matabia namba yaku nigenda indi maukuni ya simu ndio matabia kila matu makuwe mundu ngo kusio kaka wo kibila ngaka kuwesilia ngaka iba school fees wakana ndio yakanesa ngotonga mubea muno so mufadhili sini wona kwa biye moyo moyo no naibete lakini mungu sunge na unge ndipo utese ndipo ndese lakini ngaini wewe ngaiyevo katito maka ngayevo lakini kindungwenda asia akamba mengwatanio akamba mengwatanio nondo ona through my tuko story akamba ingeni mo manenga binya makambia no se binya ungia kambia we asiana kamutu we kana skali utetheka lakini akamba ende ina ngo Yesu utetheka bio Mbithe we kwa uji ndatika nino ni kwati Musee ni wewe indi Ndambuka yitu niyo tukete minukili na temi minukilelia na Madam Mbithe ni wamine kwa wondo mateso ala wesilete maingi mono bio mateso asu wesilete kuma kuya wendete yake siloko akayotese yako ya kumanda we akajaribu ya wake pitiyo nda tumete mbesa kumbe mbesa nisu si utumike but anyway ni wewe story yake kuma Saudi mpaka ba na mbikabun no wiwe mathinala wenamo ena syana itatu ina mwituu umwe na nona kamwili tukangike kwa na miaka mini na kamwana ketina tafadhali Musee na shambiki wa athi ni sinesa kana we mwiki wa nesa Madam Mbithe no kutamuka namba yake nikaenda at least onetha we ona thiana mutumie syana icio ciaya ona wina maana ele o mailio mana mutumie syana ni ciaya wina mbeso emba umwathima ngai utoma munengo kindu kisio cha kwigya kana school fees ndo kana ke secondary kana form 3 kana ke secondary form 3
ono kama mwibia tamu ile kana kama mwibia tamu na heshimiwa tafadhali mheshimiwa lo sisi bana ni wene tafadhali tusisi tuteithie ni kwithwa na ngai aci yakwa kugula kwa umia niko kwitha kwa thime gutekula kukosa o matafadhali musiaisia na ukule kwa tei tuteithie madamu and you team ni madamu indi nucio utaiwa mazo na nina atana lakini ino utabania namba akuba nikienda wese kwithia ni mama na mundu konia simu withia no tono kwikisio kilo no kwikisia matabia namba ako na ndana mbonenga na namba ninikite sales and marketing ukethwa wina wia wa sales and marketing ninisomete wia usu na no nithukume wia usu nesa na namba yakwa ya simu ni 0721 584 707 tungelela namba zingi 0721 584 707 ni mubea muno. Asante sana indi madam Mbithe ngaina kwa thimana kwekenesa muno byo na nocio amina kwa ni kwithwa niw'o wambe na kwithiwa indi tambisia interview na Ndambuka sio DJ Nomanoma chakwa ni kushukuru na pia tizo katika pole ngai na nukweka chama. Amen. Kiundu gathawe na wasiwasi. Amen. Ngai evo na nukweka chama. Amen. Na syana ni siosoma. Na numbenu in the business through power ya ngai. Mbithama ba. Amen. Tiamine kiliu. Amen. Asante sana. Tena vinasio.